Ewenyigba TV, eviao penupomola. Yankwenye Peter nate agboyoma kaide badukanju kuba kamisi le Ewenyigba TV nyadzo pimenemia ma agbole ne mi le ebegu ma afine magere nyadzoma ma akromi kotungo dunya ope akpaji la message bodo pio de koglo magbe virus le bucheche yi kene gere Ghana tukoma no vibla enyi vode ke wo nyama ikamu dola liele le Ghana tukoma kale akwa Dr. Mahmoud ba mi nyama ikedi koglo ba you think poga homa ikanye Ghana ga city million alafa enne tukona Ghana tukola snit gajra perudo wana mele Ghana tukoma ikano vima wa wo nya no vi ke wunya aminu bo ponko ikana elle nene pe garudo wana maume kanya panu pala hoya kumye gurugala kwa tomila la matrovi mava na magara Nyadzɔdzɔwo nemi akba bamira ka won plumile yema kanamia agara dukajo menemi an makai kamia ajagoma la Ghana dukome nemi godo titrenemia anno school of law candidates we kanya no bi ko jebe wa ngolo a dudu ko yika wa gada Ghana school of law ikanya dukope subuko ko de kai kana la Ghana dukome ikana ha no bi ko jebe yo avanye $1 ka pla $20 la Ghana dukome godo kede todije si ko cho efa ko be wa plebla evo yemebe nene pa du ko yika wa ngolo hana gagara sukuo malefa ko plebla evo je plebla evo ato ikini 2022-2023 academic year nene pa du ko machuni ko jebe no vi wa ko to du ko ngolo wana ma umutinde jesi la Ghana tukomo kadongo vaile Ewenyigba TV nyadzo bia medi ko na mi ba America wo anya akametione nene pa dudu ya la Ghana tukoma wonya America du ba di ko globa le no kata mele pa ko plebla ko de ke vaya yo tencho du ko manu bla ato ikenya 50% ikenya pass man ko jema na hafina gare school of law la Ghana tukoma kene jodi yesi bala epeyemala nene pa do mete eliginyo ta mutende nene pa pass mark alo do pe ko jema na ko afi agare suku ye mele Ghana tukoma kene jodi yesi ko to suku bi ko la jara do won ba yo agare du ko nglo wana mele jinu asheke mba ba yo mola klalo ba yo agare ne pe du ko nglo wana ma mo seresi ma do pia wonya me ka wo du wa fon ko ku de nene pe wana nti ne yo kene jodi yesi ba US based Ghanaian legal practitioner Kenya professor Kweku Asare Ghana vijiji onyeka ka alle US beta to come ayi wonya no ko chu $1 na wonti enya me ikedi ko global happy jinu asheke pen ka bla evo eto gbanadua aje ba yola mapomba do ko wana no aje go me ika do pi alo akameti ka wo alle do ko nya oji pom le Ghana to come eye watwa do aba pu ne Ghana to come vi ko ku de machuri ko je ba ho afia gede Ghana school of law le Ghana to come muti kama ika wonya akameti Kenya general legal counsel do pia wonya me iko la de ko global no vi ka wo jalo amna me ko tin ho do ko machuri nuya o ko simon bo asuba wo agade ne basu ko de wana ye metande sari ka adu akwa chuma nyela klalo yika mia akwe adare ya balanchi nemi kanya bonu kwala nya chola pama yika mia anaga gamde Ghana health service alo do pro yika na la masinya jipom le Ghana tukoma godo wonya me yika wodi ko global na le nkula do kata yika yiko de to meklo suba magbe virus yika nya dolele kucheche yika ne Ghana tukoma you atem adi da ne padudu ka kotole yo podo opi mene yo kuku yika na mon popo tukoma yo katambe wa alo pala masinya ode asibebe kale do bi panya na wodi ko global no bi wama etobubu onya me yike wote hodole le Ghana tukoma eye no bi wama eve wo ko ikoto bu pagba ko to dolele pa asime le yike me lady wana wo ajago me kadongo vaya o jaba yike wo eti no bi ala fara ka kla we eni kene 118 contacts were identified alo no bi ko do ka kla me yike dolele wala wo tenti no bi mo poli me yike o kala de no bi mo nti ka jide jesi ba
wote wadukpo machunu ika uda aslam ama alafa de kanti ika fiebe novi mola wote ko magbe virus ko chuka dudu kakpla ame bla etonvo ene ika no kodole dungo vai legana to come kala ika wu agara mandate quarantine wana o mele jele kaka bla eve for the care for magbe ika ko sera me eton yo da selene pe dudu wana team kala jinu Andrea pen ka bla bo atoba vai ya do penya me ika ude jesi bena alan kuda magbe virus disease entia enya ni ikaye jagba ikayu award do po won now le Niguchi Memorial Institute na medical research alo alaikene yu akunu ko meko kure dole pe amagba tolele wona ontile gana to come ya yu gala na pa do mamo kan ju de sibe dole je be like no kale entia enya pabla atom for the ke nuchu ale ikana taflache dole ko se bu bolenti kenya chronic disease no maka enya be de ika aduka akula amagbanto ikanu dole no vai lai kama yuti amona apatoye ika yuo du pone afio du pome chunu do le chinu andra pa ka bla fo Ewenyigba le pa ko be bla fo evema anya me ika approve negative alo abo du pome chunu wala anya ni ika dolalia mala amuti kana bi evema mlewa onya amaika mu dolalia wala ta dolai kana le kana to comment titile magbe virus benya onwa yenya bla eto andra ka neba alan kuran ledi wana ontia udene yesi ba habina nya kara dole bi bantontia achopa bla evo adenyo no adebo ikane aje dole jinu aje pa ka bla evo Ewenyigba vai na maka onyama ika abuno de don ko chu motinu ka bla anu mene hafi otin kula ko ida ko chile ashanti nu to mele jinu aje pa ka bla evo Ewenyigba ika wo atromegba ala gabu bla evo enyivo megba ko juri yesi ba dole le bele ikane gara na jukoma yenya jinu yenya apareka jinu evevi adaika adijuri jesi ba anwa yang dolala ya lega kala jinu Andre ya memila pankaka we Andre ba faya nebne fede via ha akuka kula anno leika mo kola dono koji le egenu to ma kajuri jesi ba dolalia apanya chu atolai ko de jesi yenya apabla evevo enenyan wada yikanya nyonu ka kula eviwa ma eto yele esika wo akotogale agbe nena make ha wo akotole jiru fa isolation center alo te fa ko de no viola ba you ada balonti la nene fa dudu wona maume kanya panu kola na macho apota na mi pakla doctor Mahmud ba mi garanti ko kola pa parenti to le garanti ko banya me kadi ko globa na alan ko garanti ko ntia ga huma ikanya gana ga million ala fa and ye abuna to ko to state contribution pension for do wona me ne mi le garanti ko na maka national service ki ikanya agbata ko do ikanya alle na dola le garanti ko me godo de ne program ye abuna yo kala doctor Mahmud ba mi panya noa ade si banenya ba wo atin dro asle gana karinti wana mon popo gare do pe bola gana tu koma anya bi ka pare yenti ba gabu bul 3 lessons ka kula NSS to pe gare do wana mala gana tu koma nene ba for nothing ai jimi kala tu plala pare ti to panyanwa atende je si ba novi akbabla ever 127,000 onya me ka onya ta flache open call adbega ka wa metin bo to mala go ikene ghost pensioner so ai ka wala snit ika nene ma ha wala national service scheme to pe do wana o mai kana viewa o pe le mayenya akbawe enso ika wo buga na yo le gana to come godo kanya panu kola gai mo ganya che penya chole agben ke ja ko seru yenya ekie no sinis ebe english na do pie ye da mo ganya penya jo do bole de be sare ika mille